I loko no ka hoʻomākau kou kino ana no ka huakaʻi holopuni honua ma luna o na waʻa kaulua kaulana o Hawaiʻi nei. Ua like a oi aku paha ke koʻikoʻi o ka hoʻomākau kau ana I ka noʻonoʻo a keu aku ka ʻuhane ma o ke mele. Ma o ka hoʻopuka ʻana I nā mele nā pule ke la ʻana o pela no e kahea aku ai nā kupuna nā ʻaumākua nā akua kekahi no ka mea maopopo ia kākou, mano lākou e nā lākou no e alakaʻi. A puka I ke ao mālama. A puka. Okay, maikaʻi. I'll stop there. He kuana ike keia I ulu I waino na aukai I miloa mai ka wā I holo mua ai o Hoʻokule I ka hiki. In the very beginning when Hoʻokele was first launched and when we were learning to sail, we were busy learning how to sail. So we used to delegate protocol out to some respected kupuna or elder who knew how to do that. I keia manawa, he kuleana keia no ka ohana waʻa holo o koʻa, keu hoʻi na ʻōpio. Ua aʻo mako e kolu o ke oni kua ka leoanga o wau I e hā mau mea. Kekahi pule hoʻomaikaʻi. E mālama mai a mako a parekana. Kekahi mele kahea. Liu mālana I ka huʻakai. Liu mālana I ka huʻakai. Ka naʻi au puni, ka mele o ke kaʻi o Hoʻokuleʻa ai ʻole kākia nā hoku, he mele hono ia nā ke oni kuaha I haku. Kākia nā hoku, huki ke kaula, malu ke kai, popo he ka pea. Me ka rea mele e wehewehe I ki ana o ka holo ana, no ka nakiʻi ana, I nā hoku, ka mākaukau, I ka waʻa, no ka holo ana ma ka moana. Aia no a mākaukau ki a mau mea, a holo no ka waʻa. A ka e like hoʻi me kākou no ka hoʻomākaukau pono ana no keia huakaʻi holopuni honua, aia ka waiwai o ua mau pono lako kino, I ko ka aukai I miloa mākaukau poʻo. A e like me ka ʻōlelo o ko kākou poʻe kupuna, a ohe pau ka ike I ka halau hoʻokahi. So he kā, he iwi, he makau, he lupe. Ua lako ka ipu a ka Hoʻokele. Ke loa ke imo mea, lako ka ipu a ka Hoʻokele. E ohi I nā pono. He kā, he iwi, he makau, he lupe. Ua lako ka ipu a ka Hoʻokele. Ke noʻono o kākou, ke ipu. Alia he ipu e paʻa ma ka lima. Ke imo mea e komo e maloko ka ipu. Alia he mea e paʻa ma ka lima hoʻokomi ke ipu. O ka ipu, o e ka waihona noʻonoʻo me ka naʻau o ke kanaka, o ka Hoʻokele na hoʻi. Maupopo no ia mākou, he mau loina ko ke la me ki ia kanaka, mamake e mahalo I ki ia mau mea. So mākou e kolu hoʻike a o I ki ia mau mea e hā, me ka manaʻo he kahua wale no ia. Maluna e kukulu ia I nā loina nā kuʻuna e aʻe. Mai nā ʻohana waʻa like ʻole. No ka mea e he ʻohana nui, he hoʻokahi ʻohana kākou. So mamake e mahalo I nā mea ala ko e lawe mai ai e aʻo mai ai. Ke noʻono o kākou o ke oli me ke mele, pēlā e paʻa I nā moʻolelo o kākou I keia wā, o ia pēlā I paʻa I nā moʻolelo o nā poʻe o ka wā kahiko. O wau no keia o Iwalani kualiʻi ka hoʻohanohano e kukala ana aku I ka huakaʻi holopuni honua no OEV TV. No ka ike pili hou aku e aku ma Hoʻokuleʻa kiko se o mu.